жаратылып атырган шараятлар өз нөбөтүндө халк саламаттыгын коргоодо да үлкен имканиятлар эсигин ачмакта. Маселен, исбермелердин бири жаңа туу үйүн шөлкөлместирди. Һәм де онда косумча кардиология һәм балалар бөлүмүндө ашууга муяссар болду. 3 кабатлы бул эмлик ордунун иске түсүү менен 120дан асам жаңа жумуш орлары жаратылады. Şu hazırkı kunda şu ahaliga tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha shu ko'p tarmoqli klinikani ishga tushiryapmiz. Buning sababi shu hozirgi kunda shu muhtaram prezidentimizning yaratib berib turgan shart-sharoitlari bo'yicha shu narsalarni qilib turibmiz. Barcha texnik jihozlarni shu chet eldan shu oxirgi chiqib turgan zamonaviy texnikalarni olib kelyapmiz. Xalqimiz og'irni yengil, uzog'ini yaqin qilish uchun bizdan keyingi uzoqda turadigan o'g'il fuqarolari ham shu yerga kelib, keyinchalik davolanib, xudo xolasa dardiga shifo topib ketsa bo'ladi. Жойбар бахасы 3 миллион доллар болуп, исбермен өз есабынан куруп бүткерген. Келечекте bunday орлар халк үчүн заманауи медициналык кызметтерден пайдалануу имканиятын жаратат.